umwe wese akubita agatoki gukandagira ati uyu munsi turuze gukubitira ikipe ahareba inzega. Ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona ndetse no ku ruhande rw'ikipe Atletico Madrid, umwuka w'abafana wari wose, amateleviziyo ndetse n'abanyamakuru batandukanye baturutse imihanda yose bari bahuriye muri stade mu nyubako yakiriye abarenga 45,000 muri Spotify Camp Nou, bose bararwa inshinga no kureba uri buze gutanyagura undi hagati y'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Ni umukino wavugishije benshi ndetse abantu benshi bari biteze ko ikipe ya Atletico Madrid iri buze gushwanyaguza kandi gakubitira hareba inzega ikipe ya FC Barcelona, ariko ibisiko byagenze. Ku mpande z'amakipe yombi buri umwe wese yari afite abakinnyi bashobora kwataka ndetse bakajugunya ibitego mu ncundura ku mpande z'amakipe yombi. Kwendwa FC Barcelona, Rafinha, Dan Olmo ndetse na Ferran Torres ndetse na Pedri, tutibagiwe na lamine yamal, abara abakinnyi FC Barcelona yerekanaga ko bashobora kwinjiza ibitego mu izamu urushundura rukinyeganyeza. Ariko kandi ku ruhande rw'ikipe ya Atletico Madrid bari bafite Antoine Griezmann, Alex Baena, Rodrigo de Paul ndetse na Noel Molina. Aba bose bari abakinnyi bashoboraga gushwanyaguza ndetse bakatsa umuriro isase n'induruze gukubitirwa hareba inzega. Ese n'induruze gutaharira nyuma y'umukino w'igikura nkota wari ugiye kuba kuri stade. Ku isaha y'isa 4 z'ijoro nibwo umusifuzi yahushe mu ifirimbi maze atangiza umukino. Urugamba rwari rutangiye hagati y'amakipe yombi, buri umwe wese ahatanira kuba yakinjiza igitego mu minota ya mbere. Ariko kandi wibuke neza kandi utinye ikipe ya FC Barcelona kuko yakinanye umuvuduko udasanzwe, ni mu gihe abakinnyi b'ikipe ya Atletico Madrid bari bategetswe itegeko rimwe gusa: mwatake ubundi mukore counter attaque. Ibi nibyo byaranze igice cya mbere cy'umukino. Mu minota ya mbere amakipe yombi yagerageje kurwana, ariko ikipe ya FC Barcelona igerageza kwinjira mu izamu nubwo byangaga. Ni mu gihe ikipe ya Atletico Madrid amahirwe mato ndetse n'ubushobozi buke yabonaga yahitaga izamukana counter attaque nk'uko yari yabitegetswe n'umutoza. Ku munota wa 19 mu buryo buri umwe wese atari yiteze, stade yaje guceceka. Mbaza ngo byagenze bite? Alex Baena yizamukiye n'umujinya mwinshi maze acenga umuzamu mu buryo butunguranye ndetse no mu buryo abafana b'ikipe ya FC Barcelona batari biteze. Inshundura zinyeganyeje maze abafana b'ikipe ya Atletico Madrid bazamuka mu kirere nk'inkuba isandaye, baravuga bati igitego cya mbere kirinjiye. Amarira ndetse no guceceka byatangiye kuranga stade Camp Nou, maze abafana b'ikipe ya FC Barcelona batangira kwibaza bati ibi ni ibiki bitubayeho. Ikipe ya FC Barcelona yakomeje kwataka n'umuvuduko mwinshi, ariko kandi ari nako abafana b'ikipe ya FC Barcelona bavuga bati ntabwo byabaho ko twakubitirwa hareba inzega mu nyubako twashuye. Ku mupira mwiza yarahawe na Pedri, yazamutse acenga Molina maze arekura igishoti kirekire. Umuzamu wa Atletico nta kindi yagombaga gukora uretse kuzamura amaboko ubundi akareka umupira ukinjira mu rushundura, kuko umuvuduko wari ufite wagombaga guhungabanya umuntu. Ku munota wa 26 Pedri yahaye umupira rani, ikipe ya FC Barcelona yahise ibona penalty, maze abafana bose batangira kuvuga bati ibi ni biki? Ikipe ya Atletico Madrid tugiye kwishwanyaguriza mu nyubako. Ubwo Dan Olmo yazamukaga yaje gutazwa na Pablo, maze umusifuzi ajya muri VAR aravuga ati nta kundi byagenda, muhawe penalty. Abafana b'ikipe ya Atletico Madrid batangiye gupfuka mu maso bavuga bati kabaye ikipe ya FC Barcelona igiye kudushwanyaguriza iwayo. Ariko mu buryo batari biteze, Robert Lewandowski wari uhawe amahirwe yo kurasa penalty yaje kuyitera hejuru maze ayihera inyoni. Abafana b'ikipe ya FC Barcelona bagize agahinda, maze ku munota wa 45 umusifuza wamwifirimba agira ati igice cya mbere cy'umukino kirarangiye, cyo ni mugende mwitegure kugaruka mushwanyaguzana mu gice cya kabiri cy'umukino. Igice cya kabiri cyatangiye ikipe ya FC Barcelona yerekana ko amagambo irangije kubwirwa n'umutoza wayo ari ingirakamaro.
umutoza w'ikipe ya FC Barcelona yababwiye amagambo agira ati uyu munsi ni mudatsinda agashara kanyu gashobora kugavurwaho. Abakinnyi bacyumva iryo jambo bahise bakinana umurego, maze mu gice cya kabiri cy'umukino batangirana imbaraga nyinshi ndetse mu buryo tuzakugwa inyuma. Hari ku munota wa 65 umukino wese yari afite icyizere cyo kuba yatahana intsinzi, kabone nubwo ikipe ya Atletico Madrid yari yakubiswe ibitego 2-1, ariko nayo yari ifite icyizere cy'intsinzi. Atletico yakomeje kugaba ibitero ishaka kwishura igira ati byibuze tunganya n'ikipe ya FC Barcelona, ariko ibintu ntabwo byabagendekeye neza. Mu minota ya nyuma ndetse no mu minota abantu benshi batari biteze, ikipe ya FC Barcelona yaje kugaba igitero cyihuse ndetse cyashoboraga no kwica kikinjiza umupira mu rushundura. Ferran Torres yizamukiye maze afata umupira atera ishoti rirerire mu rushundura, inshundura zirinyeganyeza. Igitego cya gatatu cy'ikipe ya FC Barcelona kiba kirinjiye. Abafana b'ikipe ya Atletico Madrid nta kindi bakoze uretse guhaguruka mu dutebe maze bagasohoka muri stade bagira bati nta kundi. Abakinnyi b'ikipe ya Atletico Madrid baradupfunyikiye umunsi. Mwishimwe mwebwe bafana b'ikipe ya FC Barcelona, ariko twe iri joro ntirutuguye neza muri stade yanyu. Ngayo rero nguko uko umukino wagenze. Abakinnyi bitwaye neza ni Rafinha, Dani Olmo, Ferran Torres ari nabo batsinze ibitego bya FC Barcelona, ni mu gihe igitego cya Atletico Madrid cyatsinzwe na Alex Baena. Aba nibo ndi Rambo na Jacques, umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho. Niba aribwo bwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa kuba wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bisa n'ibicanganye bize bigusesekaraho ku gihe. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.